Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin khi June ni som le pakua hania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau hani Nimin Khan US President Donald Trump le Iran President Masoud Pezeshkian ten Memorandum of Understanding anti US le Iran inram lai lok na tana thuthungan lo siama chuan mingchu unsigned to ve phut maya American sipai ten Strait of Hormuz le ache vela Iran longchol mun telaka blockade an siampo lini ti anpuang tarum ruma voin jirtop ni India taima chuan zanin vela tang hian hein rem lailok na hnuai hian final agreement siam tura Inbiakna chu tran turin ruam man ania mase ni min lama kanon report tong khan jirtop ni meeting chu Iran chuan an thulani ti anlo puang towa President Donald Trump chuan Middle East bial pumpuya in bainale tharum thowa sipai te in nekton na jongjong chu top san halvek turani ti apuanga mase hei hian zom a hlo thate chiam lowa Hezbollah firfiak poltele Israel sipai te in baiton nai ro chu athleng zui ta deu rang tho ani Iran lampang point Memorandum of Understanding hi lo sign vezat to masala zoman tum tak tak lem lawani ti alanga in baina thlenbaka Lebanon ramchung huneng mozata Israel sipai te anlom wangni in hriat ani bok ani tuntruma hian engtin nge thilakal zelti kan thir hodona engponi se kan video hi like le comment te milopek sakle thau donia Khovel chok boya harsana tam tak siam tu US le Iran inkar boina chungchanga Inram na tuthung sain to masala Iran in thu hanzom thate chiam lawa Israel le Hezbollah ho inkara boina halom deu rang boka The Times of Israel chuan US Defense Secretary Pete Hegseth chuan Iran in US ne na anin rem na agreement nuaya athu tiam te ati hlotin lo chuan United States in military action achun jom le dona Iran longchol mun laka blockade po kalpui chun jom le ani mai thayani tin vau khan na aron soingal pang maya Pete Hegseth hian President Donald Trump heng Inbiakna hun bi timeline chunga Iran in ati mangin ati lawani chuan amai na jok le chak jokin military te chet na chu kantran le thairang ani atia Iran in inrem na azom lo chuan blockade chak tak le nget tak ironclad blockade kansiam le donani tin inrem na zia zo fel ani tanga hun rei lo te a vau khan na natak hi aron soingal pang maya hetiang kara hian Israel sipai IDF te chuan Lebanon chimlam panga han sipai te hanom tirmek na mun thalak thar te hanon ti chuaka heng munatang hian online withdraw don lo ti an puang bok ane video map kanron ti chu hi IDF ten haron tlang jar chu hania mepa deployment line an siam hi chimlam atanga marlam thlangin ajawa ramri tangin Lebanon ramchung kilometer somvel zata thuka anlu to boka IDF te chuan thu chua siamin IDF troops te chu southern Lebanon operation munrot bika anomeka Israel tana lomron thlen theina thilom te ti chiat le paithak chunjom jelani dona Israel marlam pang rambung thanom te himna chu ngai poimo aninga chunha chu tho chunjom zel ani bok donani hanti mepatanga halandan hi chuan nabati e khopui bullok thlengin Israel sipai te hanlut towa mase Israel hian sipai le ral thuam te nu do antum lawani ti anpong chiang hlea chu Memorandum of Understanding nen chuan thilin kal tak ani tabok ane history tanga chui poin Iranian hote raldo min nia chutiang bok chuan Israel po pathianin ramape kani wangin anram hum hal antina raldo mi dik tak ani bok ani Lebanon ramchunga hanom mek nam hun chuasanan hekin IDF te chuan operational need santi atul danang zela operation nei chunjom zel turin IDF te chu heng huna te hian anom rang dona LAF anti Lebanese Armed Force te chu firfiak polte do dala IDF ten man lak mek na hian tho ho pui turin angen hial joka operation kalmek lai hani wangin security zone nai vaya te Lebanon army te local nai lo turin anhriat tir bok ani US le Iranin inrem lai lok na thuthlung lo sain to masala herhriat tir na hian chiang taka hati lan chu atulani phot chuan Hezbollah holaka Israel sipai te ancha chuak zel donani ti ani US le Iran inrem na siam na ta na rampoi motak mai ki negotiator anti
Qatar chuan in dorton na chi krang le rem na kong zonga in biak zel na tan lungphum nget tak he in rem na hian asiam ani tin in rem na thuthung memorandum of understanding anon fak viawa Iran lamin cancel ani ti anlo ponto technical talk nei chunjom tura Switzerland US le Iran meeting nei tur chu zirtop ni a hian lotling takin nei thei ngei kan bai se ni hantia Qatar chuan he in rem na han siam hi US le Iran in kara in rem lailok na le in rem na thuthung tlon tling siam tura mason na poimo taka an ngai bokani tin kuna news chuan an report bok ani heti level hian Israel sepaiten Lebanon ram chim lampang rambung than muneng mazata air strike an ya nimin lama hanawin beitona mun kafartep nitle ache vela te in beina hatleng boka ramna thuthung noya anin noi zui mi ani dau bermaya IDF te chuan Hezbollah firfiak pol member operative hotele anral thuam te targetin ti chetania Hezbollah member te po engemozat thani ti an puanga Lebanon State National News Agency NNA chuan atira chuan hein beinale airstrike a hian nunna chan pakhat thawma tuna hian hliamten nunna an chan bela heiwang hian nunna chan zathi mi pathum hanting toni tin update anron nei bok ani Hezbollah hote hian Lebanon ramchunga Israel sepaite in khona mun tranga an beichil dawrenga nimin lama kanchan chinthara khan Israel sepai nunna chan po anomani ti kanron report towa tichon ral thuam lom tak manga in chan let ton na chu athleng zui lo thei talawa zebdin khokyang loka thingtlang kho pakhata po Israel sepai ten drone strike an nei wangin mi pakhatin nunna chanani ti Lebanon media te chuan an report bok ani hetiangan boinoi lai hian the times of Israel chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan in rem na thuthung US le Iranin an siam chu azom hleni ti asoi rualin US le Iranin an norna pressure na takkara po Israel sipai ta chu Lebanon a da chunjom zela ti amani ti apuangani hantia Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Southern Lebanon atangin anin nukdok don lova security zone po Israel himna tana atul chung chu von chunjom ani zeldona Israel marlampang himna tana mamo ani chungjong chu chutatang chuan kan sipai tenen kan chuak don lova kanram marlam khopui tele thingtlang khuate himna le antana ham thatnate pekirle kantum dona chumi kongatan chuan security zone hi thilpoi mo berani hati ajias chuan hetianga Israel akal rangani chuan memorandum of understanding hian omjia nei lawanga Iran thinrimin Israelin inram na thuthung abo chiani tiapua anron chet theina chan sasang hlea chu athengani chuan ama zonga in a hlo manga khovel ramdang te ngonga nei po anasa jokle donani hanti tichuan ni jan khan US chuan Israel laka pressure na zo ka pechunjom zela the times of Israel chuan Trump administration chuan memorandum of understanding ading he don lo tile Israelin aram tile tilo po ngai tualovin Iran nena Inbiakna ka US in adu zong ati thaina turin voitam tak Israel hian US dudan hi azomanga yani ti ansoitowa US Vice President J.D. Vance chuan US Iran Memorandum of Understanding tharchung changa Israel amin lauthong taka hanlo dongsong chu asoi sela security buena zongjong chu military mangringota chinfel thai ani lotin asoi chuka J.D. Vance sian the New York Times na interview naina Israel hian an buena te sutkiana tan military te manchu atumna salutuka mase US si athopuyani angin zaom na le rinnang hedzok peturin kanbai seini hatia inrem na hian Iranemo Lebanona anthopui Hezbollah hote atichak zoldonani tia han ngaidan hi adiklawani hatibok heibaka hian J.D. Vance chuan Israela hello thona le lungoi lo na nasatak an nei hi ka hrethiam lo hlea kangai dan chuan hei hi rinom lo na tanga lo chuakani hatia Israel chu US laka arinom talawang hialin aron soya inrem na thalo tak kan siamanga han ngai na hi thudik chuan athop lawa US le Israel in kara in lai chinna hunrei tak lowam to ngai tu chuan chu ngai dan chuan omzia anei lowani hatibok mase madai trangkhan Israel hian an lo soitowa Iran hi rin tlakani lowa Iran laka hian tun ma trangpoin rin na kan hat ngai lowa malam hun local le zel tura po Iran rorel tu te thak thleng an lowani chuan an thutiama an ding het ngai lowa hun rem chang le tra chan thajo kan chan hun ve le
Israel tan har sat na an siam ngai ngai thina chuwang chuan an laka hian rin na chete po kan ngat ngai don lawani tin an lo sei to ane Ajiasin report an pek dan chuan Jadivan sian interview naina hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chu hein ram na thung chungchang soisel na pumpel tur hian abei tranga Mase Netanyahu hian far right partner National Security Minister Itamar Ben-Gvir le Finance Minister Bezalel Smotrich te anaya chungmi te chuan deal hi andau dal na saleni hatia Mase just chuan hei chau hi adau dal tu anilawa Israel pumpui hian andau dal ani deu bera media lama po Netanyahu thurwal puipol te nilem lo Hep tu pol member te poin he in rem na hi Israel ven him na ti chathai tu ni tin an social na salhe ni tin Azias sian an report bok ani Hei baka hian Jadivan sian Israel hi abei na khop maya interview anei na hian in rem na thuthung social tu Israel mi te laka hian kachan na chu hei hi ni in rot na tak chu enge nia in rama mi makta doi ko vel chau anoma boina in to engkim le in har sarna engkim te chin felvek ani thaina turin midang te tharingot thi kal in tum danem mi chung mangchuan boina le har sarna jongjong hi chin felvek thei ani lo tin ka hrilang hati jadi vans thu sai chungchanga hian Israel hayam chuan kanram veng him tur hian thile thau polin na gan thoka chutianga kan pasal tha rammu ta jinga chuan thisan chuaka han thisan chu Lebanon leilunga farte atam to hlea Jadi vansian chung Israel sipai nunna chanta thisan luang ta chu zalo takin in musit na rongka in he thu cha hi asoyani hanti US thu ponang ngot hian chuan thilakal don lawa The Times of Israel chuan India taima voin chomhadar somvel khan Switzerland Bergenstock Resort voin jirtopnia US le Iran Inbiakna nei tura rom manna lawam to chu thulani tin Swiss Foreign Ministry chuan thu chua siamin anem nget ane hetiang kara hian khovel ramsang ten Israel laka pressure na zo kan pe chunjom zela hengjinga hian Britain International Development Minister Janet Champman chuan lamdang deuhlek ron mangin Israel sipai te hi Southern Lebanon atanga in nukdok vek turin kan bai seya achan chu Lebanon mi puiten an chen na mun te an luale theina turle anin le lawa an hole theina turin konghon sak atrulani hati Muslim ramsang te Israel daudalin antang homek zela bawro ka sanga thilthleng engkim mai hi a sensitive toa jun ni som pasari khan Israel mi lungoi lo then khat ten West Bank ka thingtlang khopania Muslim ho pathian biakna mos pani chu bein han hala he thilthleng hi Muslim ram pariat ngot mai tang khom ten thilde mom takani tin Israel han soisela heng thu chua tu ramsang intel khom te hi Saudi Arabia te Jordan te United Arab Emirates te Qatar te Indonesia te Pakistan te Egypt le Turkey te ani engpon hi se US in Rome manasiam le abai sayang thil ta chu Iran in meeting akan selawangin ahlo chamta phot maya hetiang kara hian US Israel ayo palai chuan President Donald Trump chu film khur tak chungin achang le tani tin The Times of Israel chuan an reporta Israeli ambassador to US Yasil Lecher chuan Newsmax na interview naina kan bai sai chu nisom ruk chunga heng Inbiakna hian ballistic missile chungchang po soi ho anianga atop thainan malaka niang ti ania achan chu Iran hi khovel ramdang teanga ngai thei anilawa abik taka ngai tuanga yan ni hati hei hi President Donald Trump an Iran in missile an nei chunjom zel RMT sakdonani ti asoi achan let na ani deu bera asoi chunjom zel dan chuan an ni chu misual le mi tha poisalo te ania ballistic missile an nei chuan an thenom ram jongjong ta chunga an mangyang hati Israel ambassador hian asoi zel dan chuan firfiak pol fighter makta doi tam tak Hezbollah ho te hian engtiklai point an nei ranga kanram ribula chung Hezbollah ho te chu anom thailowa Israel marlampang rambung than chunga te lu tumin missile le mi thana drone te an man chunjom zel po kanram ti thailawani chu wangin malam huna Lebanon mi tele Israel tana Iranin raw mineral sak thailona turin kan dei zel donani hati heibaka hian yachil later chuan President Donald Trump hi office halo kirle tiratang khan kan thopui thalea June tha Iran in dona 12 day war ate February ni somnile pariata Operation Epic Fury le Operation Roaring Lion atang khan US tan Israel chu nget takin ading thinani ti kanlan tira mase khati lai khan terana khovela polhlom berle
misual berta chuan Strait of Hormuz an khara ballistic missile mangin an thenom ramte an kap vak vak boka kan thenom ramten nasataka han torlo na turin kan chakna ro pui tak chu kan tinhiam ta jok mai chawani hatia khatiangai hlom zoka Iran alo din chuale hi US le kan thurol pui Iran thenom ram sang te hian an rem ti turani lo hati masa US hian Iran na tlat maya US Vice President JD Vance chuan Israel ang thawin Iran hian an mani inven himna turin missile an mamoni hati asoi zeldanin JD Vance hian Nizan Khan President in asoi jongjong chu adik veka hebial chunga ram jongjong te hian mani inven himna tura dikna han nei chu tu ma chu sak ani don lawani hatia Hezbollah hian Israel hi rocket emo drone emo haka chuan Israel hian mani inveng him turin dikna naya chutiang chuan Israel emo Iran emo poni sela mani inven himna engma neilo turin tu ma kan khil non thailo ati Interfax News in report an pek dan chuan hetianga US le Israel ngai dana in thren thrang omrangani chuan Israel le Iran in kara in dona hlom tak full scale war engti khuna po achuak thaya chuan tuna Iran war ai hian ngong anei na dei jok dona Israel hian in ram na thu thung a bo chema sa jok ani tia puin Iran hian a bayanga chutianga in dona hlom tak kara chuan Strait of Hormuz hi Iran chuan an inven himna tan khara tulani tin an khar thu an puang lenga tuna Strait of Hormuz kharna an kalpui danang chia hian missile hlom tak tak te ka chuangai loin drone thren khat tele heavy artillery thren khat te handa chuan long ten han zongam don lowani hanti tichuan khovelin nasajoka ator thaina tur chu ama po vaukhana tana hanlo man photo thin Yemena Houthi rebel sote mangtangka in Red Sea le Bapel mante patte blockade an siamanga Europe le Asia ram tam takte sumdona kongpui poimo tak chu dan cha tel ani to dona chu chuan khovel economia nasatakin ngong anei theidona Iran tan chuan chutianga economic pressure chu Israel ka anral thuam tangkai ber ani theidona ni hanti Om Ziabera chuan Red Sea tangin Mediterranean tuipuya alu thaya tichuan Red Sea le Gulf of Aden in kalpona tuipui kong poimo tak le khan poimo ber mai chu Bapel Mandab Strait hi ani tichuan Israel hi in ram na thung thlopa Lebanon atanga in nuk dok turin US le khovel ram sang ten natakin pressure pein norma sela Nizana tang to khan Hezbollah firfiak polten Israel sipai an beina achol chuang lawa Israel sipai teom na mun chu rocket mangin an kapa masenun na chan le liamero chu anom lo hlau ani tichuan India taima voin chun dar som pani apel nu khan the Times of Israel in live update anei danin President Donald Trump an Middle East pumpuya sipai chakna manga in beiton na jongjong te ti top ngal vek turani tia apon nuwa Southern Lebanon Israel sipai omek te chu Hezbollah firfiak polten rocket mangin an baichiam maya heta hian IDF tank battalion commander le sipai dang pathum ten nunna anchan ngal thot maya he thil than hun hi Israel taima zanlai pelkhet nu ania India taima chuan tukin lampang ani to ani tichuan voin chun dar som pani le achan ve apel nu deu khat khan the Times of Israel chuan report dang an ron nei le a Hezbollah firfiak polten nizana Israel sipai te kafar tepnip le ache vela Israel commando brigade te omna mun chu drone strike mangin Hezbollah firfiak polten an ron beile chiam maya Hezbollah ho te hian drone tam tak an mangani tin IDF te chuan an reporta hetianga beina han to wang hian sipai pangalai mai han hliama Hezbollah ho ten andron beina drone pokawang hian Israel sipai officer pakhat chu aliam na zol hleni antibok the Times of Israel hian live update an chunjom zeldan chuan nizan le tukin thleng khan Hezbollah firfiak polte chanlet na tan Lebanon chimlampang rambung thren munrang ranga te air strike kalpui chunjom ve nga lania IDF te chuan Iran thlop terror group ten in ka hai thuthung bo chiat na trumtam tak an nei non to wangin a chan let na tan he air strike hi kalpuyani hantia IDF chuan air strike an kondaka hian nunna chan engza chiangeom ti an confirm thailowa Lebanese media ten report an pek dan chuan nizana tanga tukin thlenga Israel sipai ten air strike an nei na hian atlem bera mi som paruk velin nunna anchan toni hanti hetianga in beiton nakara hian Hezbollah ho ten rocket roll tam tak mai Israel lam hoi zong in anon kap chok deu ranga chung te chu Israel air defense system ten tam tak an kap thlani tin an report bok ani
hetiang taka in beina lian le boina so sang tak tak mai han nei nakara hian Middle East in remna tuan tling bei sei theina chance chu a chetial tiala darkar som palivel kalta US President Donald Trump Middle East bial pumpuya mun thrang thranga in dona jongjong Lebanon te Israel le Hezbollah ho te in dona jongjong potelin tuna tang hian in ka hai puana ni tia halo sei chu om janai lo mai chau ane hetiang ani mek lai po hian Iran lamla chuan phut le thil tum an nga tual boka The Guardian in live update an nei dan chuan maritime fee anti Strait of Hormuz kaltlang sumdong long telaka tuipuyan ron paltlang man fee choitir dan tur chungchang chu ruam man na ansiam toni ti Iranin an puangane hantia The Guardian hian an soidan chuan US in blockade tati top line Tehran chuan tuipuyen kolna sen sau phuruk na tur fee chu Nisom ruk chung Inbiakna hun top lampang atangin mantran ani donani ti an puangane hantia Azias le Reuters ten report an pek dan chuan Iran hian ruam man na kimchang tak an siam toa Strait of Hormuz paltlang tu sumdong long ten hena tang hian tu na tanga thanhi chungin fi hi an la tran donani ti an puanga chu memorandum of understanding den thilin kaltlat ania in remna thuthlung ti chatura me permai thai acheng boimo ber chu ani don ni na hriatani hanti heti meklain Iran semi-official media Far News chuan nizana tanga tukin thlenga Israelin Lebanon ramchunga airstrike an ewang hian Iran chuan Israel laka chanlet na ape mai thaini ti IRGC top commander ten hena tangin thu kan dongani hantia hemi chungchanga hian Israel chuan chanchin kan buat sailai thleng hi chuan chanlet na mumal tak alanai chialo ane kan chanchin thartir lampanga kan ron soikha kan la thawina renoma The New York Times na interview na ina J.D. Vance Israel Minister pani te MOU do dalanga asoi sel na kha asoi sel jingami pakhat jok Itamar Ben-Gvir chuan natak main aron changleta US hian kumzabisom ni pakhat na natji angchi ho te kha andongam turani hati Israel hian eng rodna nge nei tia J.D. Vance alo soi chu ron changtel bokin hei hi rodna chu ni kumzabisom ni pakhat na natji te chu United States chin kumzabisom ni na natji te adawang khan adaw turani hati asoyom jiaber chu indo puihial po chokchok tu natji hoang mayanun rong Iran hi US hian adawngam turani tia asoina hani Bauruak ahot tamiamia khop maya voinchon hudar khatle achan ve khan The Times of Israel chuan Hezbollah hoten Israel sipai pali han that chu Israel han lungoi lo hle maya Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir chuan trongkam na tak mai haron naita Lebanon rampum pui chu akangral vek durani hati The Times of Israel chuan Israel military troops pali anthini ti puanani huloka Ben-Gvir hian American hote zana kanai chungin Israel chuan kanfapa te thisen le kanram mi pui te himna chu in rem nai mo in nial nai mo tana man turani lo ti Khovel pumpui hi hriati rangaya Lebanon ram pumpui hi akangral vek turani hati heta hian thilpoi motak pakha tawma Israelin officiala thuchua an siam chu halani haulowa thutluk na po an la siam lo boka mase poimo berjok chu Itamar Ben-Gvir hi Israel Prime Minister nilo masela ramven himna lampang le sipai lampanga mopur tu lian ber National Security Minister ania West Bank lampanga settlement chungchanga po rodna siam tu le Prime Minister Benjamin Netanyahu po norkal dot tu kha ania chutiang bokin Lebanon ramchunga Israel sipai te anluna po hian voice lian takanayani ti lolan tir to tu ania US le Hezbollah ho ten an tongkol hi thilpoi tak po ani mai thai ani